As I am in the medical field, I would like to call a medipreneur. This is my profile. I think I will not take much time. Yes, I am the president of HAPI, Association of Healthcare Providers of India. It is a conglomeration of 12,000 hospitals in the country. I am responsible for the northern two, that is Nagaland, Mizoram, Manipur, and Arunachal Pradesh. Power comes from the consciousness of the power within. If you see the geography, we are bordering with Myanmar, and India doesn't have alternative except to connect with the Southeast Asian nations. And fortunately, the Trans-Asia Highway 1 and 2 passing through Manipur. And this interface is going to have the best happening places. And the northern India is surrounded by 4 countries. Aduna, see, we are very fortunate to be located. Sima akwai khangjaba darkar lai. Aduda natana, see, we are a strength hunter. Angang oiringai si akwai yamna kanna elaborate tawjararoi. Ai hojiki matam si natte. Hoji angang ki thonghan mapan lalhan ba kinare adu. We had this freedom of thoughts, and we had a lot of sufferings. To name few, my father died on the day of submission. I form pishan banumita MBBS ki the accidental hitabani. Yes, district Thobal district ki hairokta ki horopani ma matamama da TC member oirami, member of Tutorial Council haujuk di MLA haigre neta iraport ki matung injaramba follower amani. Aduga we are strength hunter. Strength se ina sagazaba 100 mukilai Manipur yo ina haribasi in pedia da upload tawbire hana koi tourism ki secretary orambaduna thagapi bani in pedia access tawraga di maduda loina phangani mayam nasu contribute tawbro yawi Manipur ki strength se kaino da strength sine ne ba koina lan sing amdoise aduna strength se koi count to wamsangi aduga strengthen to wamsangi. Yes, like any other enterprises, akwai Pauna Bazada Horaki Haurabasi Atopa Amagi Pharmacy da Napaga Horopani. Ado am the detail is sanctions are Adoga Sahi Ahum Leraga Quay Rims Road the Hongi, Mapam to the Kudung Sarak Taba, Quina Towning ba G Kangde Spinal Kangde Yaraktaba, minor person Kang Toropa. Adona Quina 1988 koi rims road to Hongjavani. Dugi matung da 2000 the private limited si oling asai irapona irabantana loina highway gre matang akwai partnership orami adu mamang the proprietorship aduga ingoda yamna pale haitare adigi private limited company hauji akwai public limited chatpadabani khara hengala adi adu 35 years fawa koi block home ni block home sida block amade amada transfer tawuse kyam khudung cha dage satin tu paga nong marak ta ba ana base transfer tawi rem laite ana base thadara ko matam da putharak matam lengjum da puthai ni ada tuition be yawe ada khong du phaigan du te pu samaga putharak du te tuition bu du di sina khong du te hok de te ma di nongala khabar yarakani almai tawduna tonga tongo inconvenience generator thambada laikai na saurei rims ro ki wari ni incinerator si Manipuri han hali koina ada mi lobrai na manam du tabada mayam saunarei gari ngaktang ising thabada lambi block tawe na akoi kaino khanar ko yawi phuna yawi ising ngaktang jingbuda mayam ki tadre na so many other things adagi gari si crossing the leibani na gari si khonge ahing da khongakpada ana base khangdana sumkhatba adana piles ki operation tawra matung da easy tholokna muk oti pusale. Yes, says aina hiding basi karigi da makta koina Shija clinic haurino na hang targadi masi agida na hangai haidok tabani
Manipur dagi mapanda anaba yam chali satpasi sarugi pura chakini WhatsApp tawraga rims dagi matam tu RM se harame adoga Dibrugarh chakani Golbedar gi chakani adagi pile su yang chakhla abda pile si hida kapagi chale MA Chowdhury hai khare loi Manipur da Dibrugarh na chakna ki si pura exodus amani pilgrimage medical tourism se matam tu da horabani leirabani ko ada akhoi su MS loi salamni na pile injection du di tawre adagi ahen basu khoi tamure adagi di akhoi na seis da piles ki amba tawi adagi da infrared coagulation na adagi cryo freezing and ingha laga tawba adagi infrared na tawba adagi koi doppler taro tawba mayam ma pusale haidi north sindal leitaba adagi eastern India da leitaba mayam ma mathang tawba si da akhoi na rims rota la abhauda akhoi si yam yengame yengmasi yengman gidana ai si Dr. Pile sara khangnare matam juda Dr. Pile sara thi akhoi ki pandu kam da Dr. Pile ki mayum si rai no hangba sumna tak lai kon armai tawna yamna yengi kaino da akhoi ki doctor sing si Manipur ki prajana thajadaba technology leitaba adu mayam sina maram oiraga mapan chatline cham logic ni adu di kamai taw thajang ga dege hadi we have to develop aduna matam tu ki slogan si agi towards greater stride in modern Medicare hai khujukla yam na pusalai gallbladder gi adu ERCP ki hole da tawna bkhon ki hole si yana na puslaki bani mafam du chanrak ta na koina mafam koi gi langol hong gi bani amai taroga horopadadi koi stage of radical for any enterprise leibadongna akhoi mayamna karem ka thaina basi dum thengnei aduga opposed to ba adagi ultimately acceptance hojik se accept to price issue akhoi chapchang khangdri adu sigi stage si loina dum pass tawi adu ultimately akhoi gi langol sida hongdaba yarakta ba inconvenience mayam sina aduna I hand lesson oina for the new entrepreneurs. We had all the inconveniences required for success. Kubak kubu yabzani. Mayam si. Kubak kubu se kani. Nab supply se brain ki nab supply se maximum the kubak the lay. The kubak si kubu kan the high brain ki area sing stimulate tawe. Brain power hengal halev. Aduga loina na kubak kubu sida there is an element of gratefulness. There is an element of appreciation. Appreciation and gratefulness ne ba khwaidagi maru ba human virtue se aduna maram waraga tongan ahen ba mayama pirakadois aduna khubak se khara toina khubi phai aduga yamna khohogdragadi mathangi mapok da hijra oin pu haina bani ko thank you now we have many inconveniences. Adudi khoi phatti habadi yadre room for improvement yam lei habani china yamna nungai phongdokboda room for improvement lei habaga nang phatti habasi yamna adre room for improvement si yam lei inconvenience hoji leitra barai ba lei ba gari thabam leitre anaba si peak time obidi da langol dani ko haise aduna gari thabam leitaba adai OPD gi anaba sangpham gi khopam gi leiba aduna adum expand to haibani adu da natana tonga ba inconvenience mayam su leiri ko adu this is koina nakal amadagi yengaga di it is an opportunity habi ai multi story sabi ai na NIT dagi long khara piu haijaba su ai na matam khara gi oina koi ji construction tawdori hostel teaching hostel sadori adu ji sawa matam da koi parking si problem sam chaun oidori this is koi Shija hospital si thoughts becoming things high ai koi ai presentation ji partly spiritual ni aduga technical oi yamna finance ki accounting ki kari mayam su ngange ai koi masi ya kana su khangakte ai koi si yunga changak pa hai tare telescope ai hai tare ne tawguda ba pol mada du yunga sakhiba uba adu mai tawraga sum mathang lakhiba pot oine tawi
aduna hambada any for anything akoi wakhanda hana mami tagadabani aduga pot oina tholakani aduna sija si hojik material ore thought oina energy lerambadu matter orakpani thought ka energy ga se aidi thought ka material ga se ani se transition je dum phajana lei sigi sina koina khara detail oina quantum physics a sanction lagadi dum u phangni aduga ngaitana su ngangnaba ngaita su ai akoi media gi house ta su ngaitana khanaba government doctor private doctor adu ada mayam se we are now full time doctor system government gi doctor amata akoi gi hospital da work tok de khoba khobi abjani natra masi matam jangi matam yam jangre masi porokna bohona bada we are now having 1,400 caregivers including 200 doctors in my department atai department mayam tu hatang thamgisi agi department da hoji this is the biggest plastic surgery department eastern india da koin oire we have 5 plastic surgeons and 9 residents 6 years DNB postgraduate course ne koin atlamisi eastern india da koi sikakani leisi akoi 150 operations per month awi masi yamna sawi apollo atai leiri bising moi yam khena tawde aduga reconstructive aesthetics si ahambada 80% si reconstructive oirami ate akai maina sa pokko mayam pokpade soinai ba konai mayam ado hojikti aesthetics na 50 kara indare lengjum thengai na re haitare aduga loina na koi smile train gi masimban kai ba ngau kai ba se koi free da operation to was america gi smile train gi makhada adu 4000 gi mathak da koi tawre aduga eyelid surgery si 5000 gi mathak masi kanibani india gi oina koi manipur da hawdoki bani akoi na pgi chandigarh da tamakpada si yaukde koi thi bani aina no da akoi gi conference ama chapada chinese amana present tawbani india da si takpina ma leramde adudagi koi na click tawga hawdoki bani hawjikti mafam khudimuk tu tawre maroina north center yam popular oi simana kasai gi risk lowa na mayam so haina ki rims ta pokpani cesarean section tawga hana khange ji ultrasound da khange pokpa nuai roi hana cesarean section tawga lokthokpani aikoi da numit 13 ni subuda porei 23 subuda operation tawbani matam du da aikoi kaim khangde anaba gi father anaba gi magi madhau wari saraga patient si table da cbi hai table cbi ni wari sai counseling tawi adu sum thamaga su sirani haina tawbudagi koi operation tawkibani ada kona koina axn yengba kanda largest neck tumor si 10% oiba ada koi sidi holu matam de 40% ore 3 kg dagi koina 1.2 kg ne blok thuise tumor se 40% ni why not we claim ada koina claim tawbadai di 2003 da tawbani aduga 2006 da irena tumina thare sigi se ado akoi sigi se pasha yaudi ko pasha yaudi only records koi makhusi pura kakpase aina khara tawningureba taidi makhut samba ka se tawning yam kana passionate oiba aduga palak ta lakhibani da ai ka aida khana bagi suna bagi yana bagi khonda bi taw asi driver ne si driver oi makhut ka yam phaje aina video ga la hobne sahi kuire si taw khibase ado si khangde thong ga panan yalen tawn purakpani ado nipan tawre ado mai taw na khoi tonga medical fita risk loba tandaba tawning ba hai tare passion na maga yaw na taw khibani na posiko na lakpoi wani northern india da replantation si tawdri manipur da tawi si sima ina ko na khang pan something about mission Myanmar it has got a far reaching effect akoi Myanmar da chatle adi mamang da koi puntim ma chali Thailand and Mandalay adegi Yangon tauna adegi kona koi wari sanare Indian Consul General na tausena adegi de koi DC da pisalaga taw mathang da kaure
2013 की वारी नहीं अदाइदा कोई से कोरकना हम बता कोई क्लिप लिप एंड पैलेट की सर्जरी से फ्री दसु तो वया बा यूएसए ना जो सपोर्ट हो बमसी चला से ना सटपनी अदुगी फ्लैग ऑफ तो बगी नहीं आइदा 100 तो नहीं कहीं तो मोई दा प्लास्टिक सर्जन से फसने लगती है 100 तो बस सी खक्ते ने इन उरी से 100 तो बस है अदो लंबी दा थेंगना बा खुदुंग चाद बदी याम लई है सीनी पुथरी से गाड़ी से मोई की मतलब तो दा कोई आर्मी ना कोई सी फजन प्रोटेक्ट हुई की दे दगी अदाई दा मीसी चेंजल है स्माइल तो मतलब दा अदो वही ग्रुप अम लई चेंजल आगा गाड़ी से इंखल लगा पैसा का फंग जानी मैं आर्मी ने पीप जानी ये तो चेंजल है अदगी नुंगदांग से वही जेसीबी ला आगा कोई सी चिंखल इन्हें गाड़ी से फैं फैं चला अपनी काउ गम दे आंगा कोई एडवेंचर नहीं सी तो उसी नहीं मोइना ngairami mi 100 ki mathak da ngairami adagi yengo oi taibiri ba kopiri boy gi kam chatdabi ni operation torom dai sida aina chama to ge khangi base chama ga hum tawi numit humni ga makhai da koi mi trying 20 sat pa to numit humni ga makhai da chama ga hum tawi it was a great relief aduga tawram da ba mayam ma hangi thabak na ba lok thung ba khop mayam le na हलक पदो हजिकी लंबी दो हलक याद अपने चिंदुन दा हले चिंदुन की वारी से कौन ले रहे अदुगा इम्पैक्ट से 339 प्री ऑपरेशन तौगी 3 फेजेस था अदुगा मोई की सर्जन अनी अदुगा नर्स मंगा कोई ट्रेन तौग्रे फ्री हेल्थ कैम्प अम कले दा तौग्रे the mission was a goodwill ambassador between the two nations. Manipur da India da sigi border sida haudo oga layeng bam lay haje sungkhang khangam de moi Thailand sakani Singapore sakani lay tabanam sirani ayangon da khra tawi sona kan sida moi uri sidi pura negative ngak ni matam da koina angang oi de khange kai kai na puthok pusin bayam sa agar gi yam popular oiramina adudagi hena layeng bam je khangde koin chalu matung da moi gi chief minister lakani adagi moi gi kenu lakani health minister lakani akhoi gi chief minister so theng na yawi honorable chief minister ojai bobi matam du da ICC na silaga conference ta wi ahan ba kem sida hajan lai akhoi da $500 su pira mi mating wena ba na anyway this was a great milestone akhoi Manipur si open up to ba hai tare health care gi amarom da no pok thong hang ba do adui matung da 5000 gi mathak ta layeng khre aduga 2000 abadi illegal niko badhar ga sara lakpane adu mutung 2018 da koi gi Indiana masigi border crossing si yar matung da di valid visa pairaga Indian consul general pira lakpane adu matung da koi gi 350 gum bataw khre da heart operation yawi brain operation yawi spine surgery yawi kidney transplant mandle de yawi me haiba si Bangkok da salure 60 lakh sangani haiba akhoi da 6 lakh sa taugi aduga one of the spine madu Thailand gi keno ni citizen ni Myanmar origin pauji sum tabadagi adik sandagi hai sanai si 750 km away from Mandalay adagi na ba si yam lakhre admai tawna khoi footprint ama legrisi sigi mission sina lekheni adu matung da hojik si law and order na hojik si February bhausi emergency laire adu matung da yes I very hopeful that there will be rebound phenomenon lakani kaino da economically yam china khudong sai makha da lai downtown ki chairman in hai Dr. Palin, you are very lucky, you are seeing thousands of Myanmar patients, we are not seeing a single patient hai kai ino da koi locational advantage surface lakwa flight ti lakani hai lak pudi laktri la agadi Mandalay Yangon de hena kanani adu wo koi di service connection lebisi yamna chawna koi di opportunity am. So this has helped in the medical tourism. We aduga healthcare education ki matang sida aina khara thujan jarage akoi 1500 crores every year koi expend tawri kari chali 50,000 patients are going outside the state for various health reason adu na party ani hum loina ni moi se
educated ngaktani maron thopu ngaktani government gi thabak natra private to ngaktani moi si absent oi doine ba moi gi men hour loss yam chaw khre ba aduga thengnari di ngangna bagi khona bagi environment gi cha bagi thakpa yam khudong cha da ba yam thengnai 400 medical students going outside the state as 500 mu yaw re hojiti matam dugi aina matam sahi mari mangai wari ni China da Russia da Korea da Bangladesh chali myam si yang khre aduga India gi state khara da so huge economic loss ni aduga si akoina 4000 muki manung da khali ni haji 700 medical student in China si loina mak si yeng matam se khoi aingon da medical college gi concept tau ki basi kuire sahi tara hele but it is happening idea on energy on leram badu material olak pai wane matam khar sangba sang is corona manung ju oi khre aduga nurses 1000 the sali paramedical studies gi sali healthcare management gi sali Manipur da 600 pharmaceutical units se operate tawe pesha kya no aduna huge economic drainage ne belai se haiji aina panjari si only for health related education and treatment ne ad atai te education ki de yang matam da yam thin chauna chatkre aduna we need exponential growth in healthcare karamba growth no haida koi gi escape velocity hana space shuttle na koi gravitational force henduk na bhona ba angak pa energy msangi anak ba velocity msangi adu phagdu khraga di yang doine ba ana hojik to houda ba mayam sahi yang khai hen so tho bu sigi akoi compensation ama changi aduna healthcare infrastructure da aduga education ki kari gi mayam si yam chauna koi keno to ba daka lai aduga sina koina medical tourists na medical students paramedical students yauna loina maksi koi Manipur the retain tauba loina na mapan dagi pusala pusini sini yam maru ise healthcare mari laina na this is the teaching hospital with a very beautiful backdrop and this is the medical college recently koi saga ki badani hostel ni says the koi office oiri aduga class su tauri aduga laboratory su oiri angang su lairi ano batch amala ani handak sahi gi we are going to now construct academic block and teaching hospital adugi am chawba challenge inconvenience am lairi go yam chawba inconvenience lairi and we have to overcome this medical college gi si ai yam kana di hajar roi synchronicity haina I in short spiritual term da haija ge everything ko yamna phaba koi gi good things are happening simultaneously corona na maram oiraga niti ayoksina acute shortage of doctors laibu da medical college link khapasi lahel lu haiba aduna 20 acre darka laibu 10 acre yarane harakpa adagi 250 bedded hospital ama run tawo private hospital na su yani hajalakpa adagi rims tagi jenims tagi moi retire toroga sahi manga thabuk to buya ba koi gi friend contemporary loina maksu retire torokba corona ne mapan su saning da ba aduna loina sangak pa haitare faculty yauda disi oi bhaunate aduga loina na Manipur government su essentiality certificate pire Manipur university na su affiliate of wagi consent pibire hajik ti consent do pibire aduga permission ju NMC na pidna yamna thuna 11 months ta permission phangbasi India da am tangi hai adu Shija gi phangre 11 months ta shortest within 1 year da phangbasi si amna saw ba kan ni 150 phangbasi ju mayam ga i khoi di 150 leitraga di feasible oi de 150 thabani 150 pirak bane ba aduna si ju ya hre class already started aduga ngasai khoi gi foundation gi matang society gi NGO gi matang do khoi ama nakan da leijai adugi makha da ni khoi oxygen plant lairiba blood bank lairiba ICARE foundation aduga Shija khoi nursing and paramedical institute adu smile train chatharisi yamna lingba NGO amani khoi gi se sigi makha da ni atai koina tonga tomba mayam khoi chathaning ba mayam lei adu it is running quite smoothly university ma koi envision taujai let's see how kaino da sigi si lakpa da koi Manipur da amna khudong chaga da ba
in terms of technical training mapan de chat pa mayam hadrak pa ade khoi songi je skill development employability mayam hengalan ba mayam si yamna chauna mateng oine na khoi khanjaba hai tare aduga laiba phibam sida su akoina hai se scooter tongam madagi ai se four wheeler dang tongningi hai da four wheeler dagi kharak phaba car ai na sum chatpad maina akhoi gi horakpada pauna baza di horakpa si mathang mathang khoi gi target si sum hongak pa hai tare ship torok pa akhoi na changsela koi batung ship torok pa aduni tawrisi this khoi gi international arena da khoi khoi medical tourists and medical student attack tawni aduga ultimately foreign exchange inclusive economic growth of the state aduga medical and paramedical and nursing mayam si supply to globally supply to Japan na hai si 35,000 nurses and paramedical staff si pa mi hai akoi thaba hore training ga yam pi adu corona na kitang disturb taw hidna koi marakta kai ba khra yaw ki adu we are starting hujikti sahi amagi training se koi campus adu pihal nursing college da mai taroga moi sahi mang da bidek besi pass to boga dum sat pa yana ba mai taroga tawri. To conclude, Manipur can be one of the value medical tourism destination in the world. India is the oire. So many countries like America, they are like Canada, moi coast. Ado India da expertise jam like. Manipur is not an exception. Weather ki hiro, hospitality ki hiro, aduga consultant mayam sigi laiba, aduga already Myanmar di already horabani. And distance is not a barrier. America di Manipur lag jai na. Ado hojik Myanmar di koi lag pasi yam na kuiri. Consul General Kolkata da lebe sina approved ta we ba kidney transplant gido. Ado Manipur da Consul General lebam changi ba either full time or honorary. Ado ki so koi na di am kana di koi application thajagra bani. Ado na business line ba koi Manipur si develop ta wa policy making da kai da maya ama sanction ba ma changi. Aduga state ki India ki oina inclusive growth si yam sauna lakningai lei ai emerging ni si ki se ai atai tai di palora health kamari leina bagi wani and goodwill with the neighboring countries to koi ki tech koi away message si let us focus on what we want and not on what we don't want. Kai no ai na khan ba wa khan se machine ba ingon oi tuis sigi si yam lui ko akhoi na khali ba khan se khoi consciousness creates reality hai se akhoi gi wa khan je senabam changi aduna khoi wa khan si di no ma da 30-40,000 thoughts ni hai re the addiction drug ka the addict taw de da wa khan na the addict taw na fabrain khale Kubam de Kubab Jani. Drug the addiction, I cannot we want to take off. Cannot the Punamoxi Wakandi Topunina. The addiction of the thoughts, negative thoughts, the addict of 40,000 Mangam took the thumbs have. I don't pagita on a way. No pidu Sunny, we left Sala, I confirm me Kangwena. Homari de lepona kangani loina ngasai haine rena nupi ama khanba ga bari kholi benki gari gi high story singjo adu maina wakhan ji juba adu mai tirun siam phajarame wakhan khan ba haimni aina khan duine ba wakhan khan bai se aina choose tok duine ba adu the addiction tawr matung the addiction ka mai taw ge de da koi meditation hai si mayam technique mayam lei khre ko aduna sor hon bada carbon dioxide thado khre oxygen hon jale si da sum to bada kari no wakhan atek jaga ga doise na ton da magi sathok jasin to bagi nungsit makhon sida wakhan da focus to han harami se thaina gi ma sida atei wakhan du chang da bane minute manga tra ta ri chang hanga ani tumninga kani that is the time you have to attract okay am na koi gi afaba thought hai tare transcend oiba so chi koi allow to go da aduga once you are conscious of your consciousness
once we are conscious of our consciousness, then we can feel the feeling. Feeling ama lay bai se kan ba thought ama mari lay na lay rini. Then we can identify the thought and we can change the thought. The thought ama gi marak ta koi vacancy lay. Wakhan ji yaurok tra kan dane innovation tar ka doi se. Wakhan ji yaud da bai si thought si khanda ba havni. Wakhan khanda ba havni, but you are aware. Awareness without thought. Si matam si da you will be able to innovate. At entrepreneur sing si innovation tau ka tab ne. Chap mana ba. Amat na te. You each of you are different. Mana tawin ay suy ta tau ba ya ro e. Each of you are representing the seed of the people tree. Ay simtang haram ke ay na su ka ta na pamja ba ta. Khongnang maru se kana u yaurage u da su yaur mani. Khongnang phajana hogdre ba se kan se. Khongnang maru se millimeter amadagi hena pf kya no pali se. Maru si da khongnang pambi ki potential energy se yauri. Adu da natana khongnang si da ki tarak ka do maru billions of seeds sina ne amuka masa polakane. Hai single seed yauri ba si the people tree and the vast forest after this. So you are like that seed, each of you. When angang way the Dr. Palin hajik lady ba tawr iba posi koi tawr kani su kayong khang dina. I cannot believe myself how it is happening. Ado it is happening. Ado na nainabagi masa ang di ora up. Ako si nainabay dakal lay. Ado niya ba hajik nainabi yu hari se. Ay haidok tawa mayam lay ba. Bengka iga nainagi ba matang kayam lay ba. Ay no am ta taram recall kain lay bane. Recall thengna khrab ne ise. Ado ngasi di hire roy kain matam se lay tre. Ado na yamna study tawbiu. Akoi ki journey si 37 years of medipreneurship hai tare. Sai da thengnari ba mayam se ina hire si di tips of iceberg ne. Ado na it is partly spiritual and partly physical. Ado sigi posi kain wada wakhan culture to wa machangi aduni aina emphasize tawningi se. The future belongs to those who believe in the beauties of their dreams. Sidani akoina wakhan afaba khalaga afaba du oire habnida. Aduga hojikti science na su prove tawre akoina negative thoughts si laiba kanda akoi haksang the hormone mayam am thueb. Akoi ki cells jing si yam waba siba. Aduga block tawba. Aduga positive thoughts inane rejuvenate tawba. The so-called happiness peptides hormone mayam thueba. Scientifically aduga MRI functional MRI da sudum khange. Nupa amana meditation tawba si 15 days surapada magi gray matter se gray matter thinking ki pok to lai ba gray matter se mas enlarge the way aduga atopata mama na noina kanganing ba neuroplasticity na neuroplasticity akoina angang akoina MBBS horapada akoi 35-40 year already akoi ki cell sing si lom sum handhar e na decay tawrena ado hojikti with the lifestyle with the positive thought your innovation and your capacity your health can be enhanced ngasagi neuroplasticity is brain sida ahong bayam lai habne aduna ni hojik Indian style of lifestyle si yam kana pamna re ba holistic living si am pamna re si sinani aduna hojik you have every hope hojik Manipur da lai ba entrepreneur khuding ma praja khuding ma loina opportunity lai knowledge si awat pa lai roi isa na ultimately implement awada ba pot ngak tani adugi hangdo hangjin mayam du loina yani aduna it is a id how khiba human history sida hojik bu khudong cham si laitre everything possible lay re ado nasana chongtho aga nasana sangsalaga posu
engage tawbusi yamna maru oiba aduna Manipur as such I see a lot of kwegi happening positive sense ta adum thoksu thoklai ko hojikse upai leiroi chakhat taba yadraba adu chakhat pasida koina human value system su mangdana ba retain ta hunaba adu gisu hona basi yam maru oi masi haijaraga ai saida tension jarage. Thank you very much.